chibai ule August tha a nin nung ber alo ni ta a naktuka chuan bar thla kan lo kai don ta a pathian min hruaina hi a hlu hle mai Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu a Thupek te chu a Khirh si lo ti kan ngai thale don ani tukin devotion atan kan lo mangle theu don nia amasa in Johana le khathon pakhat na bunga chang thum le chang li thu hi lo ngai thale masa ila pathian kan mangai na chu hei hiani a Thupek te kan zom hi a Thupek te chu a Khirh si lova pathian thin to phot chuan khovel angam zel si a hei hiani khovel ne a ngam na chu kan rin na hi lalpana thu malsom ro se amen nimin pia maya khan he thu mang hian WhatsApp kaltlangin zo na kadonga zirtham omaka riada wangin tukinatan hian karon chop chuak ani pathian Thupek tia Johana na soi hi mosia dan ani lova lali suan Thupek thar ka pek che u hi ati kha ani in alangani chu enge ni kan ti chuan chanchin tha Johana jek bung som pathum chang somthum palia heti hian lali suan a soi ani Thupek thar ka pek che u hi in mangai ula kein ka mangai ang che u hian nangni po in mangai ula ti in asoyani ti chuan asoi zel na chuan kanin mangai ton hian mi in lali suwa zirtir te kan ni ti an hria in an oi don ti in asayani mi in kan rin na le kan nun kan pian tharna te min pompui the na tur chuan lali so Thupek kan pom kan oi angayani ama ero chu ti te ang dotel hau lova kan harsat na inang tlang tak pakhat chu lalpa kan mangai na hi achak tok lo ti hiani kan dua ama mangai zel po kan du ma se kan tlin ngang thin lo chu wangin ring tu te in mangai ton poimo na hi soifo thin ma ila kan nunati sajia mi hring hluini tin chinral na konga kanin thla da tlat si chuan ti ngai na dang a tlat lovani hei kan description a hian hlapakhat alu na tur kan da a angai thadu te tan hei hi lo ngai thazui ta ila lalpa hi mangai che hi ka vadu em mangai zual zel che hi lalpa ka vandu em ti vong vong na le ama khak le na a kan nun hi Hruailu a lo chuan pathian Thupek te hi kan ta na Khirh tlat thinani Johanan a Thupek te chu a Khirh si lova ati angot hi alo ni mi lo minol puitan chuan lali so Thupek hi a Khirh em ani kan ram politics sa te ko rana Hruaitu le rongbol tu in thana te hian ma ni aya midang thazo ka ruat a har sat thin zia chu kan mu fo to in ka ringa aril ro ha na turte lung oilo na turte se sia thuvai virvel te hi atam thei em thinani chu wangin lalpa thil minti sak achan damna lama chiang viau thin ma ila atana kan ti turlam lalpa Thupek zom na kong te hi minol puitan chuan a olsam lo rengani ama ero chu changli na a ti hian asoya pathian rin to phot chuan khovelangam zel si a he hiani khovel ni angam na chu kan rin na hi ti in pathian rin diktak thua chiang mai lova pathian rin tharawa pian tharna diktak changtu tan chuan rin na Grek hawin pistis anti ang hi an ne wangin pathian tharau thianghlim zara thu oi theina an nei thina an nuna an du dan aya Krista lalna le pathian thu alal to zo ka wangin chutiang ang chuan thu oi theina tharau thianghlim zara an nei thina ni chu wangin nun chungril bera Krista lalapom tu le nei tu chu andang lam tlat thina ni ma ni theu hanin fia don te ang midang mangai na inayem kan ti don lova midang mangai na nein in hria em lalpa chu mangai kan du vek ma se ka mangai tia hian kan chiang em lal davida chuan sam number za som paruk chang khata heti hian laro pui tak a phu chuaka lalpa chu ka mangai ani
ka ole khongai kadil na te chu angai thla ka wangin ti in hi personal experience ani a anuna lalpa acheto a anuna lalpa in puang chuak to a anuna lalpa in puan chuana le anna thoro pui tak aton baka asual na ngai dam dilin a ole khongai adil na te angai thak sak to awangin Davida hian pathian mangai lo chu du thlan tur danga nei to lovani hetiang che hian pathianin kan sual na min ngai dam na le a khongai na hian kan chian lo chuan pathian thupek te hi kan tan a khir zelang hetianga pathian khin angai dam na changa arin na nei to te tan chuan lalpa thupek te hi zom hithil harsa lutuk ani to lova voina hian midang mangai harsa kan la ti ani chuan mani nuna indo na hi kan lak thu tak thar le a mi hring hlui zia kheng bet thar le tura lalpa ma a kan thing thit thar le apoi mo ang rin na alu to te tan lalpa thupek te hi akhir si lova lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung ber tukina hian i khongai na tharin min chan tir le awangin kan lo me athupek te chu akhir si lavatia johana na soya hi ama nge po hian hei thupek hi pom nuam atia zom nuam ati a atan thil khir ani loti min pon chu sakani voina hian kan ramaring tu tam ber tan chon hei hi thil khir alani ri a mani in mangai anga midang mangai te hi chu hlatak alani a lalpa chu wang chuan mani in mangai na chingrala mani kanin mangai anga bidang te mangai theitura kan nun hi tharau thianglima sei zoi ani a lalpa ke mani kanin mangai na le kanin du sakna thi san zel turle bidang chan ngai to chunga lalpa i mangai na kan nun hi chhun khani zel theina turin he thu cha mang hian tukina hian kan zai min pol thar le thewang che i khongai na le imal som na lali so Krista mingin kan ron di le amen.